Na zdravstvenom kartonu ili uputu za pregled koji nema nikakve veze sa HIV-om bez potrebe upozorenje je istaknuto crvenim slovima status HIV pozitivan, van rubrika koje su zakonom za to određene. Posledice ne snosi samo osoba koja živi sa virusom. Evo, na primer, ako neko živi sa HIV-om, a ima dete koje je potpuno zdravo i ide u neko obdanište ili školu, to onda može da rezultira da onda ga neko zamoli vrlo ljubazno da ispiše svoje dete. Jedan takav uput za fizikalnu terapiju kojim se krše čak 4 zakona, niz pravilnika i kodeks profesionalne etike napisan je u Domu zdravlja Zvezdara. Nemaju o tome svi lekari isti stav. Razlog je nedovoljna informisanost o samoj bolesti, nedovoljno znanje o HIV-u. Jer da vam kažem, ako vi nekom napišete na uputu velikim slovima da je HIV pozitivan, vi smatrate da ćete time na neki način zaštititi sebe, svoje saradnike i tako dalje, što je potpuno besmisleno. Zdravstveni radnici čini se o virusu znaju koliko i laici. Svaki treći misli da se HIV može preneti znojem, suzama ili ujedom komarca. Svaki drugi da je pljuvačka zarazna. Svaki peti da osobe koje žive sa HIV-om ne treba da imaju decu. Čak 60% kaže da podatak o HIV statusu treba da stoji jasno istaknut. Neznanje je rizik i za njih. Visok procenat, više od polovine zdravstvenih radnika je naveo da se u poslednjih godinu dana pred istraživanje povredio tokom rada. Među njima koji su imali te akcidente, samo jedna polovina navodi da se i testirala na HIV, odnosno nisu upoznati sa načinom i postupcima šta preduzeti ukoliko je došlo do akcidenta. Pozitivan HIV status na prvoj strani zdravstvenog kartona primjer je negativne prakse. Preporuka Poverenice za ravnopravnost da se sa njom prestane upućena je Ministarstvo zdravlja, usvojena i prosleđena svim domovima zdravlja. Bilo je naravno potrebno mnogo ranije da takvo jedno uputstvo postoji, ako se već videlo da takva praksa postoji, ali nikad nije kasno, neka se to eliminiše i sada, pa će to biti zapravo način da pomognemo ljudima da prevladaju svoj strah, da malo više znaju o tome. Da nauče da samo saznanje da pacijent ima HIV ne može nikoga da zaštiti i da je dovoljno da se informacija o bolesti napiše šifrom.